Turashima Imana kuko yabanye natwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Turaganira amagambo make, tutanena maneno machache, hanyuma tubone kuja kwegera igaburo ryera. Alafu tukaribie meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kubera kuko uyu ni umunsi udasanzwe. Sababu siku ya leo ni siku ambayo si ya kawaida. Si umunsi w'icumweru nk'ibindi by'umweru. Si siku ya Sunday kama vile siku nyingine. Ni umunsi uri special imbere y'Imana n'imbere yacu. Ni special day mbele zetu na mbele za Mungu. Kubera ko ni umunsi twibuka Yesu Kristo. Sababu ni siku ambayo tunamkumbuka Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iyo mpamvu rero ndio maana sasa bidusaba kongera kubwirana aya magambo. Inatubidi tena kukumbushana maneno haya. Ushobora kuba warayumvishije. Inawezekana umesikia cyangwa utarayumva, ama bado haujasikia, ariko turongera tuyakubwire. Lakini tena tutakwambia kugira umenye impamvu y'uyu munsi, ili ujue siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa biwe. Yesu aliwaambia wanafunzi wake arimo abasezera. Alipoaga arababwira ngo, akawaambia yazanye umugati, ameleta mkate cyangwa se umutsima, ama mkate, yes, arawumanyura, akaumega. Arababwira ngo muza mukora ibi ngibi, akawaambia fanyeni hivi kugira ngo munibo, ili mnikumbuke. Rero uruhimbi rw'umwami, kwa hiyo meza ya Bwana ni umunsi wo kwibuka Yesu Kristo. Ni siku kumkumbuka Yesu Kristo. Igihe cyose uje guterana uje kunywa meza, nyakati yote wewe utakusanyika ukija kwa meza, uzabumva yuko ari urwibutso rw'amaraso Yesu Kristo. Wewe sikiza kwamba ni ukumbusho wa damu ya Yesu Kristo. Umubiri wa Yesu Kristo, mwili wa Yesu Kristo, wakubiswe ukameneka kubwa, umepigwa ukajibiwa kwa ajili yako. Urashobora rero, kwa hiyo wewe inawezekana utabiha agaciro muri wewe, hauyape thamani ndani ya maisha yako. Ariko nashaka kwereka agaciro, lakini nataka kukuonyesha thamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Agaciro dusanga mu kunywa meza, thamani ambayo tunakuta kwa kukaribia meza, kugira ngo nawe wumve unyotewe nuko wakwegera uruhimbi, ili nawe ujisikie kiu ya kukaribia meza. Niba igihe cyo kunywa meza gishitse, ama ukifika muda wa kukaribia meza, unezerwe icyo gihe, wewe furahia nyakati hizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inyungu ya mbere dusanga mu kwegera uruhimbi, faida ya kwanza ambayo tunakuta kwa kukaribia meza, twarabivuzana muri ito, tumeyasema hapa katika kanisa hili. Igihe twegera uruhimbi, tukikaribia meza, cyangwa se tugiye kunywa meza, ama tukitaka kukaribia meza, ijambo ry'Imana riravuga ngo tugirana ubusabane n'Imana. Neno la Mungu linasema hapo tunaingiza uhusiano wetu na Mungu. Kubera iki tugirana ubusabane n'Imana? Kwa nini tuwe na uhusiano na Mungu? Mugihe rero twibuka Yesu Kristo, nakati tunamkumbuka Yesu Kristo, umwanya wo gutekereza, wewe unafika muda wa kufikiria icyo Yesu yakoze ku bwawe, unakumbuka kile ambacho Kristo ametenda kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukibuka yuko Yesu yagukunze, nakumbuka kwamba Yesu ametupenda nta kiguzi watanga, bila ya chochote umetoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukibuka ko Yesu, unakumbuka kwamba Yesu yakuviriye amaraso, ametoa damu ama ametiririka damu. Ukibuka yuko, unakumbuka kwamba wari wo gucirwa hiteka, wewe ungehukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Icyo gihe rero iyo utekereje ibyo bintu, ukifikiria mambo haya, wongera kugirana ubusabane n'Imana. hapo wewe unakuwa na uhusiano na Mungu. Bizashoboka yuko wagirana ubusabane n'Imana, haiwezekani wewe uwe na uhusiano na Mungu udafashe umwanya ngo uitekereze, na bado kuchukua muda na umufikirie, udafashe umwanya ngo uyibuke, bila kuchukua muda ukumbuke. Rero wo kwibuka, hii ni siku ya kukumbuka. Ni wafata umwanya wo kwibuka, ukichukua muda wa kukumbuka, uragirana ubusabane n'Imana, hapo utapata uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kandi umuntu abaho ryari? Tena mtu anaishi mugihe afitanye ubusabane n'Imana, nyakati ana uhusiano na Mungu. Mugihe udafitanye ubusabane n'Imana, wewe bila uhusiano na Mungu, imbere y'Imana uri ndumbi, mbele ya Mungu wewe ni mzoga. Kuko ijambo ry'Imana riravuga, sababu neno la Mungu linasema bafite ishusho yo kwera, wana sura ya utakatifu, ngo nyamara bahakana imbaraga zabo, na wanakana nguvu za utakatifu. ngo bafite izina ry'uko bariho, wanajina kwamba wapo, nyamara ari ndumbi, na hawapo. Hao ni mzoga. Mugihe rero utafitanye ubusabane n'Imana, ikiwa wewe hauna uhusiano na Mungu, ufite izina ry'uko uri muri Kristo, wewe unajina kwamba wewe ni Mkristo, ndetse warabatijwe, tena umebatizwa, ubana ku gitabo cy'ikanisa, hata uko katika kitabu cha kanisa, uzutanga n'amaturo, unatoa hata sadaka, ariko ni izina gusa, lakini ni jina tu. Ni jina tu. Kubera iki ari izina? Kwa nini ni jina tu? Kutagirana ubusabane, kwa sababu hauna uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Rero niba ukeneye kugirana ubusabane n'Imana, kiwa sasa unahitaji uhusiano na Mungu, egera uruhimbi rw'Umwami, karibia meza ya Bwana, meza y'Umwami Yesu Kristo, kunywa meza ya Yesu Kristo, uzagirana ubusabane n'Imana, hapo utapata uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
iyindi nyungu ya kabiri faida ingine twaje hii, gusanga yuko umunsi nk'uyu nguyu tumekuta kwamba siku kama aba ari hii umunsi abantu bagiriwe favor n'Imana. ni siku ambao watu wamehurumiwa na Yani Mungu. Imana ibatugiriye imbabazi Mungu ameturehemu. kuvuga ngo abanyabyaha bose ni muzi. Wenye dhambi kuja. Ni umunsi wo kwihana. Ni siku ya kutubu. Niyo mpamvu kera mu matorero ya Niyo kera maana dhamani kwa kanisa za abantu kale bagaza bafata iminsi ibiri yo kwihana. watu walikuwa wanachukua siku 2 za kutubu. Kubera kuko ni igihe Imana itanze Kwa sababu ni nyakati ambazo Mungu kugira ngo anatoa abanyabyaha bihana, ili wenye dhambi watubu, abanyantege nke bihana, wenye udhaifu watubu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Igihe rero tugiye kunywa meza, Nyakati tunataka kukaribia meza, uza wihuta umve yuko ari umunsi wo gusaba imbabazi. wewe kimbia kwamba kumbuka kwamba ni siku ya Kuko birashoboka kuomba yuko msamaha. ubayeho mu buzima bwawe utazusaba imbabazi. Inawezekana unaishi katika maisha yako hauombi msamaha. Utosaba pastor imbabazi, Huwezi muomba pastor msamaha. utosaba umugore wawe imbabazi, Huwezi muomba mke wako rehema. utosaba abaturanyi imbabazi. Hauwezi waomba rehema Ariko kubera yuko twahawe favor lakini n'Imana, kwa sababu tumerehemiwa na umunsi wa Mungu, meza ni umunsi wo kwihana. siku ya meza ni ya kutubu. Ujya wihutira kuja mu nzu y'Imana. Wewe kimbieni katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uyu munsi twahawe umunsi wo kwihana, Siku ya leo tumepewa siku ya kutubu. ntabwo ari umunsi wo guhunga. Siku ya kukimbia. Yabaye nk'ingeso y'abantu Imekuwa kama tabia watu. Bavuga ngo ameza, Wakisema meza, bageze umwanya wo kuyanywa, afika muda wa kukunywa bamwe meza, bakiciraho bakagenda. pamoja wanatoka. Uba wishinja ibyaha. Wewe hapo wewe unajizuluma dhambi. Kugenda sizo bisigura yuko ukiranutse. Kwenda si kusema wewe ni mtakatifu. Guhunga sizo bisigura yuko utinya meza. Kukimbia si kusema unaogopa ahubwo meza. kwicara ugasaba imbabazi, Kukaa na unaomba msamaha. nicyo Imana ishaka. Hicho ndicho Mungu anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kuko biri ijambo ry'Imana riravuga ngo sababu neno la Mungu linasema umwana w'umuntu yazanywe kama vile mwanadamu amekuja no gushaka na kutafuta no gukiza na kuponya icyari cyarazimye. kile ambacho kilikuwa Rero uyu kimepotea. munsi wa none Kwa siku ya leo ni sasa umunsi wo gusaba ni imbabazi. siku ya kuomba msamaha. Duheze Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Jameni munasinzia. Duheze Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Ni umunsi wo gusaba Ni imbabazi. siku ya kuomba msamaha. Ufite icyo upfa na mugenzi wawe, Una kile ambacho mnazozana na ndugu, saba Imana imbabazi. omba Mungu msamaha, atakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Uyu munsi kandi Siku ya leo mara tena ni umunsi twakira gukira. ni siku ambayo tunapokea kupona. Dukiriki. Tunapona nini? Dukira umutima, Tunapona mioyo tugakira n'umubiri. na tunapona miili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga Neno la Mungu linasema kubwo gukubitwa kwe, kwa ajili ya kupigwa kwake, kubwo urupfu rwa Yesu, kwa ajili ya kifo cha Yesu, kubwo kwibuka urupfu rwa kwa Yesu, kukumbuka kifo cha kubwo Yesu, amaraso ya Yesu Kristo, kwa ajili ya damu ya kubwo Yesu, imibabaro ye, kwa ajili ya mateso kubwo yake, ikamba ry'amahwa, kwa ajili ya ikamba ry'amahwa, taji na miba. miba, sorry. Yeah. Twarakize. Tumepona. Twakize iki? Tumepona nini? Twakize indwara Tumepona magonjwa z'umutima za mioyo n'iz'umubiri. na dhamili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga Neno la Mungu linasema ubwe yikoreye ibyaha byacu yeye peke yake amejitwika dhambi mu zake mubiri we. katika mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uyu munsi rero Siku ya leo si sasa umunsi wo guhunga, si siku ya ni kukimbia, umunsi wo gukira indwara ni siku ya z'umutima, kupona mioyo ama ni umunsi. ugonjwa wa mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni umunsi wo gukira umubiri, Ni siku ya kupona mili, habe n'indwara z'umubiri zirakira. hata magonjwa ya mwili yanapona, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuko twibutse icyo Yesu kwa yakoze. sababu tumekumbuka kile ambacho Yesu Yikoreye ametenda. ibyaha byacu, Amebeba dhambi zetu, yikoreye indwara zacu, amebeba magonjwa yikoreye yetu, imibabaro yacu. amebeba mateso yetu. Niyo mpamvu uyu munsi Ndiyo maana siku ya leo ari uw'agaciro ku yeye buzima ni bwawe. wa thamani kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Umunsi wo kunywa meza Siku ya kukunywa meza niwo munsi w'abakristo, ni siku ya Wakristo. niwo munsi w'abantu bashaka Imana. Hiyo ndio siku ya wale ambao wamtafutaye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Rero urashaka kuba wagira imbaraga muri wewe, Unataka kupewa nguvu ndani mwako, ngwino wegere uruhimbi rw'umwana, njoo ukaribie meza ya Bwana. usubizwemo imbaraga muri wewe. Urejeshewe nguvu ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ureke guhunga, Acha kukimbia, kuko nuhunga kwa sababu ukikimbia uzaba uhunze imbabazi wewe z'Imana, unakimbia rehema za Mungu, uzaba uhunze ubuntu bw'Imana. unakimbia neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ahubwo ni wege Bali ukikaribia uragirirwa imbabazi hapo utasamehewa, kandi urakira indwara. tena utapona magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ariko ijambo ry'Imana rikavuga Neno ngo la Mungu linasema kubera mara ko ari tena, umunsi kwa sababu ni siku w'abakristo wa ngo Wakristo, umuntu naza kunywa meza mtu akitaka kukaribia meza ngo abanze yisuzume, ajihoji peke yake.
kwisuzuma no kwihana. Kujihoji ni kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ubanze wisuzume. Wewe jihoji peke yako. Impamvu twisuzuma ni yihe? Ni kwa nini tujihoji? Nuko ngiyo tunyoye ameza, tukikaribia meza, cyangwa iyo twegera uruhimbi, ama tukikaribia meza kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutejejwe bila kutakaswa. Kintu cha mbere kitubaho. Kitu cha kwanza ambacho kinatukuta, tugira uburwayi bw'intege nke. Tuna magonjwa ya udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tugira intege nke, tunapatwa na udhaifu, tukarwara, tunagonjwa, ndetse ngo hakabaho n'urupfu rwo mu mwuka. Hata ndani kunaingia kifo cha kiroho. Mugihe tubashe kwegera tudakiranutse imbere y'Imana. Ikiwa tumekaribia. Ariko niwegera wasabye imbabazi. Lakini ukikaribia umejihoji, uongererwa imbaraga. Utapewa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uongererwa imbaraga. Utaongezewa nguvu. Zigushoboza muri urugendo. Nguvu hizo zitakuwezesha katika safari hii. Kugira ngo umunsi umwe, ili siku moja uzinjire mu bwami bw'Imana. uingie katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Reka duhaguruke. Acha tusimame. Kugira ngo twegere uruhimbi. Tukaribie meza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turirimba indirimbo ngo Yesu yankunze ntaramumenya. Tuimbe wimbo isemao Yesu amenipenda bila mimi kujua. Reka duhaguruke twese. Acha tusimame sote. Tugiye mu mwanya rero wo kwegera uruhimbi. Taka kufika muda wa kukaribia meza. Mwanya wo kwaka imbabazi. Ni muda wa kuomba msamaha. Mwanya wo kugirana ubusabane n'Imana. Ni muda wa kuwa na uhusiano na Mungu. Mwanya wo gukira indwara. Ni muda wa kupona. Hari indwara wari ufite mu buzima bwawe. Kuna magonjwa ulikuwa nayo katika mwili wako. Urashobora kuba utagisenga. Inawezekana wewe hauombi tena. Urashobora kuba utabana n'abandi amahoro. Inawezekana hauishi na wengine salama. Ubwo ni uburwayi. Hiyo ni ugonjwa. Urashobora kuba ugira urugambo. Wewe una maneno mengi, masangenyo. Ubwo ni uburwayi. Hiyo ni ugonjwa. Ariko kugwe kwegera uruhimbi rwa Yesu Kristo. Lakini kwa ajili ya kukumbuka meza ama kukaribia meza ya Bwana. Tubasha gukira indwara. Tunapona magonjwa. Ndetse tukagirana ubusabane n'Imana. Na tunakuwa uhusiano. Kandi biciye mu kubera kuko twicishije bugufi. Tena ikipitia kwa kunyenyekea kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Tuendelee. Yesu yangunze ntaramumenya, aho mbimenye simbyitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kunkunda cyo. Yesu yangunze ntaramumenya, aho mbimenye simbyitaho, ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kunkunda cyo. Ariko we ntiyacitse intege, yakomeje kunkunda cyo. Rimwe na rimwe njyanyoba inzira, ibwira ko ndi mu murongo. Usaba Imana imbabazi mu mutima wawe. Najya kure y'amaso y'Imana, ngasarisha iyanduza. Najya kure y'amaso y'Imana, ngasarisha iyanduza. Ariko we nantera umugongo. Nubwo tuja kure n'Imana ntidutera umugongo. Tunaenda mbali na Mungu, hanyeye hatuachili. Gusaba imbabazi. Ninakuomba wewe kuomba msamaha. Kugira ngo ngaruzi neza ye, urukundo n'imbabazi. Kugira ngo ngaruzi neza ye, urukundo n'imbabazi. Reka muheze Richard microphone. Acha tumpe Richard kipaza sauti. Dusenge tusaba Imana imbabazi. Aombe akimwomba Mungu msamaha. Biblia jambo ry'Imana ngo nuko umuntu yinire yisuzume. Biblia neno la Mungu linasema mtu ajihoji, abone kujya kuri uwo mutsima, anywe na kule mkate huu, no kunywera kuri icyo gikombe, kwa ajili ya kukunywea katika kikombe. Nuko umuntu yinire yisuzume. Vivyo hivyo mtu ajihoji peke yake. Reka twese dusenge tusaba Imana imbabazi. Acha tuombe tukimwomba Mungu msamaha.
Mana mu izina rya Data mu Yesu izina rya Yesu Kristo. twongeye kuza imbere yawe Mana Urera Yesu. twongeye kuza imbere yawe Urera Mana. Yesu. twari kure n'Imana Urera mwami. twari kure n'amasezerano Data tuje imbere twari yawe. kure n'imbabazi Ducishijwe bugufi ariko twigizwa hafi n'urukundo no rwawe gusaba imbabazi. Yesu mu izina rya Yesu Twitahuyeho tuje kwandura. imbere yawe Twitahuyeho kuko gucura. turi abanduye imbere yawe Twitahuyeho kuko turi abakiranirwa imbere yawe kuko turi abagiye kure nawe Data mu izina rya Yesu torero ryawe rije imbere yawe tubabarire gito. torero ryawe rije imbere yawe Tubabarire ubwoko bwawe. torero ryawe risabye imbabazi katika jina la Yesu Tubabarire abo wapfuye. damu ya Yesu yenye nguvu Tubabarire abo wapfuye. damu ya Yesu yenye uwezo Tubabarira. haleluya Tubabarira Yesu. damu ya Yesu yatakasa Babarira gukira. damu ya Yesu yaosha dhambi damu ya Yesu ina uwezo damu ya Yesu inatakasa haleluya Yesu Tubabarire mwa. mwami walitorero ryawe mana wari abaririmbyi bari abagabo n'abagore bari abana batoya bari abayobozi kugira ngo tugirane ubusabane nawe kugira ngo duhabwe imbabazi kugira ngo dukirirwe mu izina rya Yesu babarira ubwoko bwawe niwe gukiranuka kwacu Yesu. babarira ubwoko niwe bwawe gutungana kwacu Yesu. babarira ubwoko bwawe urakoze mwami kudutungana. babarira ubwoko bwawe urakoze kutweza. babarira ubwoko bwawe urakoze kutugirira neza haleluya mu izina rya izina ryawe nirihimbazwe asante sana none n'iteka ryose. amen Amen. rimwe na rimwe nzanyoba inzira Ibwira ko ndi mu murongo. najya kure y'amaso y'Imana. Gasarisha iyanduza. rimwe na rimwe nzanyoba inzira. Ibwira ko ndi mu murongo. najya kure y'amaso y'Imana. Gasarisha iyanduza. ibi ijambo ry'Imana riravuga ngo Biblia neno la Mungu linasema nuko icyo nahawe n'umwami wacu vivyo hivyo kile nimepewa na mfalme wetu kumenya kujua, nicyo nabahaye namwe vivyo hivyo hicho ndicho nimewapa umwami nami. Yesu ijoro bamugambaniyemo Vile usiku wamemdhulumu Yesu, yenze umutsima alipokea mkate arawushimira akaushukuru. Mana mu izina rya Yesu turagushimira Mana kuri uyu mukate umubiri wawe wamenetse ku bwacu urashenjagurwa ku bwacu kugira ngo tubashe kuronka ubugingo. Mana twaronse ubugingo kubw'umubiri wawe wakubiswe urasenyagurwa urasenyura kugira ngo tubashe kubaho. None turawushimiye Mana kano kanya muri ibi byavuze ngo ndashima umusaraba ndashima yamva nziza ariko ndashima umwami Yesu. Uyu ni umubiri wawe Mana ni ikimenyetso cy'umubiri wawe wamenetse ku bwacu kugira ngo tubashe kubaho. Twabayeho kubera ko wababajwe. Haleluya mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu reka ubuzima bwacu bubeho, reka ubuzima bwacu buhembuke, reka ubuzima bwacu buhabwe imbaraga kugira ngo umunsi umwe tuzabane nawe mu bwami bw'Imana. Haleluya Yesu. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo arangije arawumanyura. Alipomaliza akaomega. Arangije kumanyura alipomega auha abigishwa be akawapa wanafunzi wake, arababwira ngo akawaambia muje mukora gutya fanyeni hivi kugira ngo munibuke kwa kunikumbuka. umubiri wa Yesu Kristo. Mwili wa Yesu Kristo. Akiri umubiri wa Yesu Kristo. Pokea mwili wa Yesu Kristo. Rimwe na rimwe nzanyoba inzira ibwira ko ndi mu murongo. najya kure y'amaso y'Imana. Oh haleluya. Umubiri wawe waramenetse ku bwacu. Muri ibi byazo ngo wadukunze nta kiguzi twatanze. Mbega urukundo rw'Imana, mbega urukundo rw'Imana. Mbega Imana kwerekanwa nk'umuntu. Bibiri ijambo ry'Imana avuga ngo umuntu ni iki kumwibuka cyangwa umuntu ni iki kumugenderera. Bibiri ijambo ry'Imana ngo washatse kumugira nk'Imana aburaho gato cyane umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba ndetse n'umweza gutegeka ibyo wawe. Mana mu izina rya Yesu umubiri wawe waramenetse ku bwacu. Umuntu ni iki kumwibuka, umuntu ni iki kumugenderera, umuntu ni iki kumugenderera, umuntu ni iki kumukunda.
haleluya mu izina rya Yesu umubiri wawe nibwo wamenetse ku bwacu kugira ngo tubashe kubaho reka tubeho nawe waroberize niyatangira reka tubeho kubera ko wakubise ku bwacu bibiri ijambo ry'abantu barababashwe ngo tubashe kubaho katika jina la Yesu baratakatifu shimwe ni ryawe ariko we nantera umugongo ahora ari maso ku bwanjye kugira ngo angaruze ineza ye urukundo n'imbabazi kugira ngo angaruze ineza ye urukundo haleluya mu izina rya Yesu garura imitima garura imitima yagiye kure nawe kubwo gukubitwa kwawe kubwo umubiri wawe wababaye wambitswe ikamba ry'amahwa umubiri izuba bivanze n'amaraso ku bwacu umuntu niki kumwibuka bera azome tamira ritayitari yasomera umuntu niki kumwibuka mana umuntu niki kumwibuka garura imitima iri kure garura batayima garura bagiye kure n'imbabazi zawe garura mu izina rya Yesu haleluya 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 imbabazi kugira ngo angaruze ineza ye n'urukundo n'imbabazi damu ya Yesu yenye nguvu haleluya damu ya Yesu yenye uwezo wewe ni mwenye nguvu umubiri wawe akuse ku bwacu hatungeitwa umuntu niki kumwibuka cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera umuntu niki kumwibuka cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera washatse kumugira Imana rurema wamura ubwiza bumeze nk'ubwawe washatse kumugira Imana rurema wamura ubwiza bumeze nk'ubwawe ai dezome tamari yasomederayo nubwo nari gwiriyema Kerakose umuntu yariye isi umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ishema ryawe wari ugusaba utekereza aho wari uri fikiria mahali ulikuwepo nta kiguzi watanga hakuna malipo ambayo umetoa nta muraro uvamo hakuna ukoo ambao wewe unatokea si kabila yako kama si hivyo mali si pesa habari ale butunzi na hapana hata kidogo bali ni damu ya Yesu hakindo na kimwe wakoze usibza maraso ya Yesu kwa sababu ya upendo wake kubw'urukundo rwa tuwezi imani chubara twese tupewana utukufu sote haleluya haleluya sisi sote tupokee mwili wa Yesu twese reka twese tubashe kwakira umubiri wa Yesu Kerakose si nijuru bitekereze ku mubiri wa Yesu haleluya umuntu yari mu mugambi w'Imana tekereza ku mubiri wa Yesu tekereza inkoni Yesu yakubiswe ku bwawe washobora kuba utabiheza agaciro
ariko Yesu yarakubiswe kubwawe. Yesu amepigwa kwa ajili yako. Nubwo utabiha agaciro, Galao hawipi sama. nubwo wumva ko nta cyaba, Galao hautambue kwamba ariko kuna kile kime hapa, wari wo gucirwaho iteka. lakini wewe ungehukumiwa, Uhinduka kuba umwana w'Imana, ukabadilika kuwa mtoto wa kubw'umubiri wa Yesu kwa Kristo, ajili ya mwili wa Yesu Kristo, kandi ukazaba mu bwami bw'Imana. tena utaingia katika Utekereze ufalme. urwo rukundo Yesu yadukunda. Fikiria upendo huo Yesu ametupenda. Biblia ijambo ry'Imana riravuga, Biblia neno la Mungu linasema n'igikombe akigenza cyo, hata kikombe akafanya vivyo hivyo. amaze kurya Alipomaliza kula ati n'igikombe ni isezerano risha akasema, na kikombe ni agano langu ryo mu jipya, maraso yanje, damu yangu. muje mukora mutya Fanyeni hivi uko muzaja munyweraho vile mtakuwa mnanywea, kugira ngo munibuke. ili munikumbuke. Reka dushime amaraso ya Yesu. Hata tushukuru damu ya Yesu. James nasenga ashimira kubwa amaraso ya Yesu. Pastor James aombe. Monge asime tombe la ria. Imana kubwa amaraso yawe wamenye gori. Oh, haleluya! Damu ya Yesu yenye nguvu. Kugira ngo ahinduke impongano y'ibyaha. Damu ya Yesu yasafisha kabisa. Turagushimiye ubuzima twa. Damu ya Yesu mera abini tombe la ria. Ijambo ryawe ravuga ngo waje kugira ngo Nami, haleluya, haleluya. ubugingo bube bwiza. Ana maraso yawe ku bwacu. Igihano kiduhesha amahoro. Ana maraso yawe ku bwacu man. Wemeye gushenjagurwa no Mureza ngo ndashima umusaraba. Ndashima yamva nziza, ariko cyane ndashima umwami amaraso. Umubiri wawe urababazwa, uracumuzwa. Hayi, haleluya Yesu. Kuko wari kureba aya n'amaraso yawe byari bigushizwe imbere. Ikimenyetso cy'amaraso yavuye ku bwacu. Twari kure n'Imana, twari dutandukanyijwe n'Imana, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi iduhindura n'abazima. Tubashe kwibuka demera riparitaya ku mubiri wawe wairanda sokikangira rimedebera yo kizima cyera gishimwa n'Imana. Reka imbaraga ziri mu maraso ya Kristo, amaraso Yesu Kristo zibashe guhembura ubuzima bwacu, ubuzima bwacu bwo mu buryo bw'umwuka bukire, amaraso Yesu Kristo, ubuzima bwacu bwo mu buryo bw'umwuka buhumeka, integenke, amaraso atwoza akadukura umwanda, kuko amaraso ya Kristo. Haleluya Yesu, amaraso ya Kristo. Haleluya, haleluya, amaraso ya Kristo akazana imbaraga. Reka isezerano risohore. Haleluya Yesu, imbere yawe twibuka bari ubwoko bwawe Mana. Amaraso atweze umwanda wose, atweze ibicumuro, mugisha uturuka mu rupfu rwa Kristo. Orakoze cyane, uturuka mu gakiza ka Kristo. Haleluya, izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Biblia ijambo ry'Imana riravuga ngo neno la Mungu linasema alipomaliza arangije kushimira igikombe, aliposhukuru kikombe, arangije arakibaha, akawapa wanafunzi wake, arababwira ngo, akawaambia munywere kuri iki gikombe, nyweni kwa kikombe hichi, kandi nguko muteranye vile mtakusanyika muzamukora uku nguku, fanyeni hivi kugira ngo munibuke kwa kunikumbuka. Pokea damu ya Yesu, akira maraso ya Yesu, pokea damu ya Yesu, akira maraso ya Yesu. Zahora mvugiyo neza wangiriye, zahora ngushima mugiye kiriho, ikuzimu namigambi tano kugushima bibayo. Zahora mvugiyo neza wangiriye, zahora ngushima mugiye kiriho, ikuzimu namigambi. Kuzimu nta gukorera Imana kubayo. Kuzimuni hakuna kumtendea Mungu kazi. Kandi niyo hayuja. Tena na hapo unaelekea. Uzemere cyangwa ntuzemere. Kubali ama usikubali. Ubuzima bwawe ufite iherezo. Maisha yako yana mwisho. Kandi ahuja. Tena mahali unaelekea. Ni kuzimu au wacecekera. Kuzimu mahali wananyenyekea. Au wadatanga amaturo. Mahali hawatoi sadaka. Au watihana. Mahali hawatubu. Au wadashaka kwarukira Imana. Mahali hawataki kumrejelea Mungu. Ni Nyamutunzi. Kumbuka tajiri na Lazaro. Nyamutunzi yarapfuye, tajiri alikufa, ariko yifuje kugarukira Imana, lakini alitamani kumrejelea, ariko yageze ahantu atashobora kuvayo, lakini alikuwa amefika mahali hawezi toka. Aho ni kuzimu, mahali hapo ni kuzimu. Ariko uyu munsi wa none, lakini siku ya leo uracyariho, bado upo, ufite gushiraho imigambi, wewe unakuweka yo gukorera Imana, ya kumtumikia Mungu, yo kwihana, ya kutubu, no gushaka Imana, ya kumtafuta Mungu. Kandi tena wihanye, ukitubu, utekereza icyo Yesu yakoze kubwa, ukifikiria kile ambacho Yesu ametenda kwa maisha. Zahora mvugiyo neza wangiriye, zahora ngushima mugiye ikuzimu namigambi. Haleluya, nakugushima bibayo.
ikuzimu n'amigambi ntabwo kugushima bibayo zahora mvuga iyo neza wangiriye zahora gushima mugiye iriho ikuzimu haleluya ntabwo kugushima bibayo ikuzimu n'amigambi ntabwo kugushima bibayo ikuzimu n'amigambi ntabwo kugushima bibayo ikuzimu n'amigambi haleluya mwizina ntabwo kugushima bibayo ikuzimu n'amigambi Mana yuzuye impuhwe n'imbabazi Mana ikiranuka mu isi yose oh haleluya katika jina la Yesu damu ya Yesu yasafisha kabisa Biblia jambo y'Imana linavuga ngo erega ntibishoboka yuko amaraso haiwezekani kwamba damu y'intama n'ay'ihene ya kondoo pamoja na mbuzi akuraho ibyaha atoe dhambi ibitabo n'amaturo matambiko pamoja na sadaka ngo ntiyabishimye Yesu haja niyo mpamvu ngo yaje aritanga niyo maana amejitoa akaja atanga umubiri we akatoa mwili wake amena amaraso ye akamwaga damu yake atagira inenge bila chochote ama bila dhambi tubabarirwa ibyaha ili tusamehe dhambi amaraso y'intama damu ya kondoo ntabwo yabashe kweza ibyaha haingesafisha amaraso y'ihene n'ay'inka damu ya kondoo na ntabwo yabashe koza ibyaha hangeosha dhambi ariko amaraso Yesu Kristo lakini damu ya Yesu Kristo atagira inenge bila dhambi niyo yonyine hayo yote hiyo peke yake ndiyo inatoa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utarize gucumura umukiranutsi utagiri nenge ishize mu kigo cyanjye duwaru kwiriye gupfa utarigeze gucumura umukiranutsi utagiri nenge ishize mu kigo cyanjye duwaru kwiriye gupfa nimuvuga buntu nagiriwe nimuvuga buntu nagiriwe nitwe umwana w'Imana ngo kwitwa umwana w'Imana mvuga buntu njyewe nagiriwe nimuvuga buntu nagiriwe nitwe umwana w'Imana ngo kwitwa umwana w'Imana utarigeze gucumura ntabwo yigeze gucumura yari umukiranutsi utagira ariko aca bugufi ahinduka umuntu paritari yasomera haleluya Yesu mwana ntamuhaneza kwiriye gupfa duwaru kwiriye gupfa. Sinzi ko mwese aho inyuma mwabashe gusingira igikombe. Sijui kwamba nyote mmepata kikombe. Utagifite yazamura ukuboko bakamugeraho. Yule ambaye hana kikombe anaweza nyosha mkono tumufikie. Ndetse nimbari nutabonye umubiri wa Kristo. Hata kama kuna yule hajapata mwili na wazamure ikiganza. Na wewe utanyosha mkono wako kugira ngo bamugereho ili wamfikie. Muzamure ikiganza uwo batagezeho. Pandisha mkono kama hujafikiwa. Bamugereho kugira ngo dusangire twese. Wakufikie na tuchangie wote. Kandi niba twese twabashe kwakira kiwa sote tumepokea nasaba yuko twese twatekereza taka sote tufikirie kubwa amaraso Yesu Kristo kwa ajili ya damu ya Yesu. Agaciro k'amaraso Yesu. Thamani ya damu ya Yesu. Yaduhinduye kuba abana b'Imana. Tubadilisha kuwa watoto wa Mungu. Yadukuyeho urubanza rw'iteka. Imetuondolea
hukumu ya milele, aduhesha kuzaba mu bwami bw'Imana, tupa kuingia katika ufalme wa Mungu. hatariho kwizera ayo maraso, bila kuamini damu hiyo. Mbega ni gute twinjira mu bwami bw'Imana? Tunaingia katika ufalme wa Mungu vipi? Ni kwizera urupfu rwa Yesu Kristo, kuamini kifo cha Yesu Kristo, ugakora ijambo ry'Imana rishaka, ni kutembea kwa kile ambacho neno la Mungu linataka, ugahabwa imbaraga zo kuzakugeza mu bwami bw'Imana, unapewa nguvu za kukuingiza katika ufalme. Rero mu gihe uja gufata iki gikombe, ukikaribia kikombe hiki, usubizwe mu imbaraga, urejeshewe nguvu zo gukora umurimo w'Imana, za kutenda mwito ama kazi ya Mungu. Usubizwe mu imbaraga, urejeshewe nguvu zizakubashisha kugeza mu bwami bwo mwijuru, ambazo zitakuwezesha mpaka katika ufalme wa Mungu. Reka twese twakire igikombe, acha sote tukopokee kikombe. Ndagushimiye ku materaniro y'uyu munsi wa none. Turahezagira buri muntu wese wateranye, abana, abakuru, buri muntu wese wagize icyakora kuko umurimo wawe. Mana ubaheze umugisha, kandi dusabira iki cyumweru dutangiye kibi cyumweru cy'umugisha, cyumweru cyo kumva ijwi ry'Imana, cyumweru cyo guhinduka, cyumweru cyo guhabwa imbaraga mu izina rya Yesu wicaye mu bwami bw'ijuru. Data wakoze kubana nabo, turabasabira kurindwa nawe, umugisha w'Imana muje bakora, abazaje mu mirimo bose babona umugisha w'Imana, bagendane n'Imana, bajane n'Imana aho baje hose. Ubarinde imigambi ya Satani n'imbaraga z'abadayimoni, kuboko kw'Imana kubane nabo mu izina rya Yesu. Ikongera guhura kandi ku cyumweru tuzashima izina ryawe, tuvuga imirimo yawe. Data urakoze kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.